ایسال رحمتك خوش سر مدهات خدا تعالی رحمتك خوش سر مباران ام گش پی ممنون بون ام گش پی یعنی ام کیف خوش بون ما گوی ایسال و ام جبن چیکا ظلمات تداشه ام خلاص بون ام بن ظلمات تداشه خلاص بون ام وقتی دبیجن رویاش باران چوز یا خلامیشی زی پکی ام شو تمو ایده تمو جی 16 میلیون فیاتا گنم داری 16 میلیون فیاتا گنم دانی ام دینن بیچرچید به کا پرا تو نه حتی پنجری 45 روزا پرا ام نادری ای گبرجی ام دبی ام گبر بستینه دبی پره م گرت ماتا گوتی مثلا یتنجی گرت یتنجی بیری تو پرا بده 45 روزا گرال بندا پرا مین کامه ام چا بکن ام نمازانه کی رحمت باریا باران باریا ام نمازانه ام کاره نم خساره ام جینزان ساده جم ام گورا خو ام دارن ام birinci ürün ام گنم چینی ikinci ürün ام دچینن گارس اگر ام سویا بچینم ام پمبو بچینی ذات وانا پرنا که ذات وانا گش ام بلاسه بد خبت حقی شادر نخت دبش حقی گبر مازوت برد حقی شادر نخ لفي بيلقى ما بري ما 2000 دولار عرض ما ذكرم بامبو انا تماما بيلقى دير بقى 10,000 خجي 20,000 دولار عرض دولمك بامبو تيتني فيتنا ده يعني مش خل بامبو شو ما سالك عرض خو بقرا بامبو سالك بقرا وقتها تيت زرار بينا بنقابش شفت انا باشام قش دايدارن او برج غرامتني امر بر جامعه جي كس براجينا سی ساله اما به دوره 20 ساله یعنی ام بجن باو ما ویشت کر و انا کام ویش دوام کن چقدر yani mağduriyete çiftçi yansımış mecidi be. Çava olarak mesela parça olarak, mazot olarak, fiyat olarak yani resmi sektöre ki çiftçi ra jivan nevke ürüne ra naba yardımcı ilo çiftçi mağdur ben bizim mağdur. Çava mesela bejin litre mahsul serme biye 65 milyon para. ام ماکینه کی من بجن سر اسبی عطایی واره 405 لیتر مازوت شوتنه جبونم کاچت کن دیه ده تراکتور مجید پیدا خفتن هر تراکتوری که مجید مثلا ortalama hafta 20 litre mazot şötine yani hem hesap kın parça usabi elme yağ var biye sanayi sektörü mesela parça olarak per pahalanmış bu ne ya mesela girdi çıktı hesap kın hem işi şoğlam dikim karşılaştırmış kın bir mağduriyetime gidermiş nake. Heye kazavi heye yani sorumlu kavici yani ya neyse. Ama bizim mesela makine ki hem tabi traktöre malzemene işçiyle bağlamışken hem bizim 7-8 milyon hem servet ki bağlamışken. Mesela tinin sezon mtıkadine sezon ama mtıkavetin deme o dahroja hem bizim hem Diyarbakır mtıkavetin Mardin'e mtıkavetin hem dert kevin ila İç Anadolu bölgesi hem bizim Sivas'a Yozgat'a mtıkavetin. اما حساب کن مثلا شماره میلیون کی پرام بیشتر مینه ام قیاسامی شوی پره خود کن ام 7-8 میلیون پره خود باقلا میشه فکریه و ام علاج بی ایشه وانه ده میش نکم بشغله. Yani sezona mecli ortalama takriben yani hafta 5 roş. Mardin'e Diyarbakır hem de İç Anadolu. Mazotane ve malzemane ilo mesela arabaki hinge demir parça ilme buha bunu mesela من أوروج دهب رموق كري رموق بشريه بولا كا هيش بكن 6 milyar para. Az ana kal ve dereye ve sezona Mardin'e az 20 robo khaftem az para her رموق قدر ناخم. Evi رموق idare dedi امنا بعرضات خفتن امنا سر اصفاطان امنا سر جي راستن رموق كلويت قلبه يا موتور كل بشرط ليت قلبينه تشكيت كي يعني 3 سال جار كي رموق ما جنب بجن kullanılmış nabe am mecbur rahat bir şuna bir malzeme am tıkırın hadi var para am dibijin ya mesela sezon kadının milyon ki karamet bine ya abi ya am parça hesabı kine ya am malzeme var şغله ha mesela vate usatine zaman hingi sana mehnet ki ya zarara ne şغله abi vate zarara ne şغله mesela çiftçi mesela perditiyangi insana medbe gübre ko hesap ke mazota ko hesap ke traktora ko hesap ke tedaşi hesap ke cerane hesap ke yani pere içlik geçerdi mine mesela pere insan emeği cahil hevi gotne jimart kin ya zarara ne keve tamam çiftçine ke yardı koy çap ke betal böyle misal
boş bile ardı koy. Ama ben kayır az bejim berkingi sal mesela videngi me godarib ki vi sohbetna me godarib ki belki ser via bejin ki ya vi biçerci usa kısat kebra vi işene ke. Peki vi işene ki nazif aka makine aka eleman malzemen bağlamış kiriye. Alviyal mali bidim raketne bejim na xaftinim. İşte tinem gündüzlüğüm çiftçiyim abi ama ya hayvancılık yapkin. Ya mi biçercilik yapkin ya mi ardı kubaşonu. Ama ardı kubaşonu zarar. Ama hayvancılık yapkin zarar. Ama biçercilik yapkin zarar. Ama başka mesela bizi kem nakin. Ama mugaz van işe nakin. Ama çi iş bikin mesela. Mecbur gelek emre ki geçim kaynağı iş khorab dine. Ama bir şey geçim akhob kin. Ben bejin şoförü biçere deme و 10 روز شغله 3 milyar hatta 400 milyar ya ücret dinle. Yani velhasıl çiftçi o biçerci yani aynı durumda aynı mağduriyeti Türkiye yaşıyor. Ne zincirleme yani yak etkilenmiş ben hiçbir etkilenmiştim.